Ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Ka Tata Safari ka SUV ka bapau tam jong ka India. Minta kalami ha ka jinglong batmai. Ringkat bat khatsan teligi features baningkong e ha ka segment. La play ye ki booking. But ya ki jing tip bakam bnia. One shaka Frank Motors light ko ringi. Lani phone hau number hinyo not sausan ar. Not hinyo khanda hinyo lai. कि गैर इरादतन हत्या जो थी, अकस्मात जिसको कहते हैं, इसमें हमने दो हिस्से किए। अकस्मात तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिति में हो सकता है। गाड़ी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। हिट एंड रन केस मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है, तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान किया। Kaseng kinunya kali ki bedan hapok lama jong ka East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association bat ka Meklia Joint Action Committee of Commercial Vehicle ka kershan ya ka jeki jong kinunya kali habarok ko gri India ban persya ka an hit and run lani ka an ban pinsitom mi driver ki pet karat hadin beladap tan ra beriu unoy lam jong ini kunhun uba wan don bok jirwa ulong baki kershan ya ka jeki Henry Kim Lapat ban snok tilang ha ka Bharat ban namarba kapur kalalingkot palat कि गैर इरादतन हत्या जो थी, अकस्मात जिसको कहते हैं, इसमें हमने दो हिस्से किए। अकस्मात तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिति में हो सकता है। गाड़ी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। हिट एंड रन केस मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है, तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान किया। Padang gejing ya keren gejongi menhne baki wei pranan kam na ki wei district ki pair kumjuru baki kenhon gejongi nang ne na po ka district kolong ba ngi appreciate ya ke baglale na kalyang ki kenhon nongelam nang the na po ka jela Assam Henry ke ba na kalyang gejongi pada ngi khamyo jingtip akapor ka babyang ka shlong no hakdak ngi yo I ki kot khobor man ne step te bangin ong mangini snok tiru nakliang gajongi ngim patla banrai ka baar pa kolong ba langin on ba bangin ong pat bangin mi snok tiru kani ka an ka talut ya bro te nakliang gajongi ngi subu be ya kani ka jawab kolong ba kat hadu kat kini ki klip mat ki bamantahi nakliang gajongi kum ka East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association, kumjuru bat ka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicles, kumbangi jitre kam rangkat bro sikata hakini kisnem bat kipor ke blalet bat ka Central Union nang thena po Delhi te ngi kwa ya ka khubor mo bat ngala persang banyakran hirup enne bat ki nongelam nang thena po Delhi ba lakno kumno ba kidei ban khotno da ka Bharat ban habi dei bat kane ka jingsnaan jong nik sarkar ya ki nongnya kali nam kabomot ba kam kenthop tangi kinongnya kali kamai hentai jar kinu ba don ya driving license kemudian ngat be yakni kaan da ka ba kidan kanu no jingjia ka ba accident kemud lada kipet lane nangta kemudian hapsiu ya ka kita bisa nyolak lani kin hapsong jil shipos nem tekni kaan kala mendai kaan shodap hangi khasi ngikran bedaktin khasi kadi kaan shodap kane ka ba kari India hi kadi ka largest democratic you hapo ka partai hi brokoi te kemakalong pat manta pat kat kimut ban shoda pan ban ya lagi jong gibreo mo te nakliang ka jongi hi ngi so persa jor habi de bunikaan bala thau dak sarkar bat ngi kwa hiru ba nakliang sarkar ka de ban wanra swai kini ka anro ha ka public domain khnang ba baro hi ki bayadon kti lani badan banta ha kani ka kam bangini jongok lang te kemul lada ngi sodai ngin se pedang lada ngim sodai ngin persya te hadu kat kini kisngi ki bamanta bat hadu kat kini klipmat ka bamne janmet hi nganang ekran te barka All India Trade Union Congress ngala bakani ka aitok mo te ngala persang banyakran jathiru kiong ba kinangya pechwa kiong ba lada ka sarkar kam sngap ya ki jinge jong padba kin sakhot hi daga Bharat ban te la khot ek Bharat ban tenga kentu hi boro
ki try nong bo kali naduk ki private haduk ki commercial vehicles ba kide ban yasnok tilang ya kene ka bharat ban ndai kum kalong mentahi kalong ngejingi hi kala nang ya chakmat naga we kejela sakwe pat naku mo kemencok nok kejela asam kadi kejela ka bai marjan ma bat ka jela ka jongi te haba khot ipat ya kene ka strike ka jongki kalong ba ki kham da pentip biang por pat yangi te ngim sngau ye habi de kata bat ngis ngau kemen sikade pat naga liang jong kini ki all india tourist mo ki bayat ban kamai nang ne napo meghalaya po asam kila yasnok ti tengiru ngi kemen ya ke ba naga liang ki dekhot ki jongi nang ne napo meghalaya kila alang ti kemen ti kediang ya ka jingkhot straight jong kini ki kanhun nong nya kali nang the napo asam kapan sedang naduk la sai ka sngi kata kalong san ban rio mo sau fra kanta te kadai kata hi ke ba nagliang jungi wan ban pensai te ngi kwa hiru ba la kono kumno mo sai sisen ku mansuban ba ngi kentu ya borok khot ki pat ba jong ka jala meghalaya mat kumju ru ngi kentu ya ka central union ke jongi ke balam khmat bros kata ba kan khot bed da ka bharat ban lani kata all india straight ha ka ba ka sarkar ka jongi kan song tho ya ke ba ngi pat ba ngi sem jinge la dau pat ba jongi menta unton ni pisa nyolak kan eu kan le eu banya kali lali ada gue business ndai dai ba unton kan kum kita umman se ban hapsim ya ka sinjam long kum bunong nya kali